најпрви да се заблагодарам на Кинотека Македонија за отстапениот простор и досегашната соработка, која се надевам и понатаму ќе продолжи со голем успех. Вечерва овдека се организира настан, во кој учествува или главниот зборник има амбасадата на Република Србија во Република Македонија и Српскиот културно-информативен центар СКОНА. Причината или поводот е 100 годишницата од завршувањето на Првата светска војна. Имам огромна чест вечера во Скопје да го поздравам и угледниот историчар од Белград, доктор Дејан Ристич, кој ќе ви се обрати малку подоцна. Во рамките на овој настан оваа вечер ќе може да го погледнете и пустиот филм Приказна за Живоин или Прича о Живоин. Сега најпре позивам njenu екселенцију, амбасадора Републике Србија у Републици Македонија, госпоđu Душанку Дивљак-Томиć, да вам се обрати. Dobro večer svima. Stvarno mi je velika čast i zadovoljstvo da vas pozdravim i da iznesem neke svoje osjećanja u vezi sa ovim nastavom večeras koji mislim da će biti interesantan i za vas. Zahvaljujem se što ste se odazvali da na simboličan način obeležimo 100. godišnjicu završetka Prvog svjetskog rata, te najveće katastrofe u dotadašnjoj istoriji čovečanstva, u kojoj su naša Srbija, naši komši Makedonci i čitav svet doživjeli strahovita stradanja, ljudske i materijalne žrtve do tada neviđenih razmera. Bez pretenzija da preuzmem ulogu istoričara, želim samo da istaknem lično osjećanje da se večerašnja tema ne može ispričati običnim rečima, jer one ne mogu da odraze svekoliku veličinu svega što se događalo tih godina na ovim našim prostorima. Čini mi se da je jedna mala reč, veliki, ipak na najbolji način personifikuje to vreme i te strahote. Velika je globalna tragedija u kojoj su nestali ili unesrećeni milioni ljudi i uništeni neizmerni ljudski i tehnički potencijali. Velike su patnje i duboke rane koje ni do danas nisu isceljene za izgubljenim generacijama. Velika je cena koju je jedna mala država na Balkanu, Kraljevina Srbija, platila onim što je najvrednije imala, životima svojih seljaka i naučnika, profesora i studenta, roditelja i đaka, dece i nejači. Ratni vihor odneo je gotovo trećinu njenog ukupnog stanovništva, što je procentualno najveći broj u odnosu na ukupno stanovništvo od svih učesnika Velikog rata. Stradalo je preko 60% njene muške mladeži u najproduktivnijem periodu života. Preko 50% ukupne privrede tadašnje Srbije vandalski je potpuno uništeno ili razoreno. Velika je pobeda koju je običan seljak, koji je silom prilike preko noći postao nesavladivi ratnik, izvojevao pročujući daleko nadmoćnijeg neprijatelja. Velika je sloboda koja je časno osvojena. Veliki i nepobediv je njihov patriotski, slobodarski duh. Veliki je naš ponos što smo potomci takvih gorostasa. Velika je i naša obaveza da uspomenu na ovu slavnu epopeju prenosimo s generacije na generaciju, da se nikad ne zaboravi. Na kraju želim da naglasim da večeras imamo izuzetnu čast, a ja lično i veliko zadovoljstvo, što ćemo čuti predavanje uvaženog istoričara i dragog prijatelja dr. Dejana Ristića i posebno što ćemo videti i delić dokumenta iz bogate riznice Jugoslovenske kinoteke u Beogradu o tom čudesnom vremenu naše slavne prošlosti kroz priču jednog tako običnog, a tako nestvarno velikog Živojina. Hvala vam. I sve vas koji ste, ponavljam, ovde zajedno sa nama. Ovih dana čitav svet obeležava 100-godišnjicu kraja Prvog svjetskog rata. Velikog rata, kako je nazivan do 1939. godine, a od tada, nažalost, Prvog svjetskog rata, budući da je potom vrlo brzo usledio i onaj drugi. Mi istoričari koji se bavimo 20. vekom, verujemo da je 20. vek bio takozvani kraći vek, da nije počeo 1900. i da nije okončan 2000. godine, već da je faktički, suštinski, simbolički počeo 1914. sa početkom Prvog svjetskog rata, a da je suštinski bio okončan
1989. godine padom Berlinskog zida. Dva važna, traumatična, simbolički veoma dragocena i pregnantna događaja obeležila su faktički početak i kraj 20. veka. Zbog toga ga vrlo često u literaturi nazivamo kratki 20. vek. No, iako je možda bio kraći nego prethodni vekovi, on je svakako čovečanstvu doneo velika dostignuća, ali istovremeno, kao što je ambasadorka i rekla, u svom uvodnom obraćanju, strašna, nepojmljiva stradanja, pre svega civila, potom vojnika i oficira, ali takođe materijalnih i kulturnih dobara. Prvi svetski rat, odnosno veliki rat, kako su ga naši preci nazivali, otpočeo je poslednjom velikom međunarodnom krizu, a to je bio Sarajevski atentat. Atentat koji je iskorišćen kao povod za izbijanje onoga što je trebalo da bude mali balkanski rat, a što se u roku od svega nekoliko dana pretvorio u prvi globalni sukob svetskih razmera. Namerno počinjem sa Sarajevskim atentatom i pokušat ću da ovo svoje kraće izlaganje fokusiram na svedočanstva savremenika o najznačajnijim događajima i ličnostima Prvog svetskog rata u čitavoj Evropi, a posebno na našem zajedničkom području ovde u jugoistoku Evrope, odnosno na Balkanskom poluostrvu. Zašto počinjem sa Sarajevskim atentatom? Stoga što on predstavlja matricu kasnijih međunarodnih kriza sve do kraja 20. veka. Austro-Ugarska carevina kao jedno od svojih strateških opredeljenja u smislu širenja teritorije tokom prethodnih vekova, širile teritoriju u pravcu jugoistoka, duž Jadranske obale, napadajući i okupirajući Sloveniju, današnju Sloveniju, potom Hrvatsku, potom 1878. godine preotimajući Bosnu i Hercegovinu od Otomanskog carstva. Kako bi se širila dalje u pravcu jugoistoka, sledeća oblast koja je bila na njenom putu jeste bila Kraljevina Srbije, nezavisna, suverena evropska država. Iz toga, i to su podaci koji su manje poznati široj javnosti, Beč planira provokaciju koja treba da bude iskorišćena za izbijanje tog malog balkanskog rata, kako su ga nazivali u carsko-kraljevskoj austro-ugarskoj vladi. Naime, poslednji zapovednik, odnosno guverner Bosne i Hercegovine, austro-ugarske provincije Bosne i Hercegovine, a to je bio general Oskar Počark, u maju 1914. godine u Sarajevu, u svom sedištu, u svom kabinetu, piše jedan tajni dokument, obiman tajni dokument, i to je bio plan kako isprovocirati rat sa Srbijom. Taj dokument nastao u maju 1913. on se danas čuva u Austrijskom državnom arhivu. Radi se o jednom veoma obimnom i vrlo detaljnom dokumentu, dakle to je predlog i kompletna elaboracija incidenta koji je trebalo da dovede do rata sa Srbijom. On predlaže svojoj vladi da se krajem juna 1914. godine na samoj austro-ugarsko-srpskoj granici organizuju veliki manevri austro-ugarske, carske i kraljevske vojske. I sa druge strane, da 28. juna na Vidovdan 1914. bude realizovana carska poseta, zvanična carska poseta Sarajevu u ličnosti nadvojvodskog para, odnosno prestolonasledničkog para Franca Ferdinanda i Sofije. I objašnjava svojoj vladi, i citiram, ukoliko želimo provokaciju koja će izazvati rat, taj događaj mora da bude 28. juna 1914. i svojoj vladi objašnjava zbog čega je Vidovdan značajan ne samo za Srbe, već i za druge južnoslovenske narode. Njegova vlada prihvata tu ideju i u tajnosti se pripremaju manevri, u tajnosti se priprema poseta Franca Ferdinanda i Sofije i Sarajeva. Na istoj strani, u istom gradu, okuplja se Mlada Bosna, grupa mladih patriota, mahom učenika i studenata u Sarajevu, Srba, Hrvata i muslimana, koji sledeći primjer sličnih tajnih organizacija u Nemačkoj i Italiji. U Nemačkoj se ona zvala Mlada Germanija, u Italiji se zvala Mlada Italija, shvataju da se radi o jednoj ozbiljnoj provokaciji i planiraju atentat, koji će izvršiti 28. juna 1914. godine. Srpska vlada u maju 1914. godine preko svojih obaveštajnih službi dolazi do saznanja da će se u Sarajevu desiti neki čin nasilja i šalje dve tajne diplomatske note carskoj i kraljevskoj vladi u Beču. Prenoseći te informacije sa kojima je raspolagala i moleći da se poseta nadvojvode i njegove supruge odloži ili da se promeni lokacija poseta.
carsko-kraljevska vlada Austro-Ugarske ne odgovara na te dve tajne diplomatske note. Do atentata, kao što znate, dolazi 28. juna 1914. godine, 24. jula iste godine Austro-Ugarska upućuje ultimatum Kraljevini Srbiji koji sadrži 10 tačaka. Nakon što su se upoznali sa sadržajem ultimatuma, američki predsjednik i francuski i britanski premijeri u međusobnim konsultacijama zaključuju da ni jedna nezavisna, samostalna država koja drži do svog dostojanstva ne može da prihvati niti jednu tačku tog ultimatuma. Kao što vam je poznato, srpska vlada prihvatila 9 od 10. Međutim, to nije bilo dovoljno. Diplomatski odnosi između Austro-Ugarske i Srbije bivaju prekinuti 26. jula 1914. i 2 dana kasnije počinje taj mali Balkanski rat, kako su ga Austro-Ugari nazivali i kako su ga planirali, napadom Austro-Ugarske na Beograd. Beograd je u to vreme bio granični grad, sve one oblasti severno od Save i Dunava bile su teritorije Austro-Ugarskog carstva i grad je napadnut i sa zemlje, sa kopna, ali i sa reka. Bombardovan je danima i nedeljama i na osnovu istorijskih podataka mi znamo koja je bila prva žrtva Prvog svjetskog rata u svetu. To je bio učenik trgovačke škole u Beogradu koji se zove Dušan Đonović, koji je poginuo u rano jutro 28. jula 1914. godine na ulicama Beograda, tačnije na Terazijama, pogođen je jednom od granata koja je ispaljena sa austro-ugarskih monitora. Poslednja žrtva Prvog svjetskog rata u svetskim okvirima bio onaj čuveni kanadski vojnik koji je poginuo u Flandriji 11. novembra 1918. godine u minut do 11. Minut pre nego što je primirje stupilo na snagu. Stoga mi se čini da treba zapamtiti ime tog dečaka, Dušana Đonovića, nevine žrtve Prvog svjetskog rata, prve žrtve Prvog svjetskog rata, civila, budući da je njegova žrtva na neki način predstavljala i ostala do danas simbol stradanja civila u Prvom svjetskom ratu. Ne samo na teritoriji Kraljevine Srbije, već širom Evrope i sveta. Prva saveznička pobeda u Prvom svjetskom ratu bila je Cerska bitka, koja se odigrava krajem jula i tokom čitavog avgusta 1914. godine u severozapadnoj Srbiji. Potom sledi strašna i po nas poražavajuća bitka na Drini u septembru 1914. i konačno velika, slavna pobeda u bici na Kolubariji, odnosno Kolubarskoj bici u novembru i decembru 1914. godine. Nakon toga sledi jedna vrsta primirja. Od kraja decembra 1914. godine pa sve do septembra 1915. godine, kada, nažalost, oružje ćuti, ali se pojavljuje pandemija pedovog tifusa. Ne samo u Srbiji, već širom Evrope. I ta pandemija odnosi na stotine i stotine hiljada civilnih i vojnih žrtava širom Evrope, uključujući i Srbiju. I konačno dolazi do onog strašnog, združenog napada na Srbiju u septembru 1915. godine, kada je Srbija napadnuta iz pravca zapada, severa i istoka od strane 3 moćna carstva, Austro-Ugarskog, Nemačkog i Bugarskog. Dolazi do odlučujuće bitke za Beograd u septembru i oktobru 1915. godine i srpska prestonica posle mesec dana borbi pada u ruke okupatora. Poznato vam je da su Austro-Ugari pokušavali da osvoje Beograd od kraja jula 1914. godine pa sve do oktobra 1915. godine i da im to nije pošlo za ruku. Tek tada, shvatajući da njegovi saveznici ne mogu da osvoje Beograd, nemački car, poslednji nemački car Wilhelm II, šalje carsku nemačku vojsku na Beograd, koju predvodi lično glavnokomandujući carskog generalštaba Feldmaršal Mackensen. Pred bitku za Beograd, koja je trajala bezmalo mesec dana, on se obraća svojim vojnicima, podsjećajući ih da idu na jednog posebnog protivnika, kakvog do tada nisu sreli. Protivnika koji možda nema dobro naoružanje, ali koji ima srce i ima motiv, zato što brani svoju domovinu i brani svoj dom. Bitka za Beograd je bila strašna. U njoj je žrtvovan čak i jedan puk za čast srpske prestonice. Poznata vam je čuvena naredba majora Gavrilovića iz oktobra 1915. godine. Grad je pao u ruke neprijatelju 7. oktobra te godine i vrlo brzo, nakon okupacije Beograda, Feldmaršal Mackensen, želeći da izrazi poštovanje junačkoj srpskoj vojsci, daje nalog da se u Beogradu podigne spomenik nepoznatom srpskom ratniku. I to je jedinstven slučaj u istoriji evropskog ratovanja, da jedna vojska
odmah po okončanju bitke podigla spomenik u čast junaštva neprijateljske vojske. Taj spomenik i dalje postoji u Beogradu, on se nalazi u Košutnjaku. Nakon toga sledi albanska Golgota. Slede meseci stradanja, povlačenja vojske i civila preko teritorije Kosova i Metohije, potom preko Severne Albanije, do grčkih Ionskih ostrava, odnosno do Ionskog arhipelaga, a potom dalje ka savezničkim teritorijama u Italiji, Grčkoj, Francuskoj, Severnoj Africi, Britaniji i drugim zemljama. U isto vreme, sredinom 1916. godine, formira se Solunski front, koje čine savezničke snage, srpske, francuske, britanske, grčke, italijanske, ruske, američke i naravno desetine hiljada dobrovoljaca. Srpska vojska se odmara, obnavlja, regrupiše, formiraju se 3 armije, od koje svaku čini po 2 puka i one se prebacuju u leto 1916. godine na Solunski front. Solunski front je jedan od najznačajnijih frontova na teritoriji Evrope u periodu Prvog svjetskog rata. On je možda bio i najstrašniji zbog reljefa i zbog dužine. Dakle, on se proteza od albanske obale pa sve do Dojranskog jezera u kontinuitetu, dakle više stotina kilometara, prateći planinske masive u Severnoj Albaniji i na današnjoj makedonsko-grčkoj granici. Neprijatelj je bio na vrhovima, na planinskim visovima, saveznici su bili u podnožju, u Solunskom zaleđu. 2,5 godine su trajale borbe na Solunskom frontu. 2,5 godine su saveznici, a pre svega Srbi, pokušavali da probiju te višestruke, duboke neprijateljske linije na Solunskom frontu. I to će im poći za rukom u onom odlučujućem okršaju koji se desio 15. septembra 1918. godine. Nakon artiljerijske pripreme koja je trajala 24 sata, iz više hiljada topova koji su gađali samo jedno mesto, samo jednu lokaciju, samo jednu kotu na vrhu planine Niđe, na Kajmakčalanu, srpska vojska u noći između 14. i 15. septembra 1918. kreće u strahovit juriš, sledeći naređenje generala Mišića, odnosno tada već vojvode Mišića, koji naređuje svojim ratnicima, svojim oficirima i vojnicima, da hrle u domovinu po cenu smrti, da nestaju, da ne smeju da stanu do Beograda i da moraju da uđu prvi u Beograd. I tada kreće onaj veličanstveni proces oslobođenja domovine koji traje od 15. septembra do 1. novembra 1918. godine, kada je vojska Kraljevine Srbije oslobodila celu teritoriju tadašnje Kraljevine Srbije i ušla u oslobođeni Beograd 1. novembra te godine. Sutradan po proboju Solunskog fronta, 16. septembra 1918. godine, nemački car Wilhelm II šalje depešu bugarskom kralju. Depeša je vrlo kratka i sadrži samo jednu jedinu rečenicu, koja je glasila: vaše kraljevsko veličanstvo, dozvolili ste da 62.000 srpskih ratnika odluče ishod Prvog svjetskog rata. Sramota. Svojim generalima, članovima Nemačkog carskog generalštaba, u više navrata je govorio: dajte mi srpsku vojsku i ja ću pobediti u ovom ratu. On je bio potpuno opčinjen srpskim ratnicima i srpskim oficirima u Prvom svjetskom ratu. Krunu je izgubio upravo zbog toga što je isprovocirao zajedno sa Francom Jozefom II. Prvi svjetski rat. Nakon tog rata, krajem 1918. godine, dolazi do tektonskih poremećaja u Evropi, koji su se odrazili na političku kartu Evrope sve do naših dana. U Versaju je doneta odluka da se trajno poništi 5 velikih evropskih carstava koje su trajale vekovima. To su bili Otomansko, Bugarsko, Austro-Ugarsko, Nemačko i Rusko, a da se omogući formiranje ili da se istoleriše i prihvati formiranje 3 slovenske države. Sovjetskog saveza, među istočnim Slovenima, Čehoslovačke, među zapadnim Slovenima i Jugoslavije, naše nekadašnje zajedničke domovine, među južnim Slovenima, koja je svečano osnovana u Beogradu 1. decembra 1918. godine, svega 20 dana po okončanju Prvog svjetskog rata. U istoj toj 1918. godini veliku podršku Srbiji, srpskoj vojsci, daje američki predsjednik Woodrow Wilson i američka vlada. On je vrlo često govorio da su Srbi najmalobrojniji, ali najhrabriji američki saveznici u Prvom svjetskom ratu. I onda je 28. jula te godine, na 4. godišnjicu početka Prvog svjetskog rata, doneo odluku da u skladu sa američkim zakonima proglasi praznik
odnosno svečani dan, bio je to dakle 28. juli 1918. godine. Nekoliko dana ranije predsjednik je uputio proglas koji je štampan u svim dnevnim i nedeljnim novinama na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država, obaveštavajući svoje sunarodnike da će 28. juli te godine biti proslavljan kao Dan Srbije, odnosno Srpski dan. Obavestio ih je i pozvao ih je da se tog dana okupe u bogomoljama, dakle u crkvama, na posebnim službama, na posebnim bogosluženjima u čast Srbije. Pozvao je Amerikance da prikupljaju humanitarnu pomoć za srpske izbeglice širom Evrope i Sjedinjenih Američkih Država, a također pozvao je đake da se od tog dana okupe u školama i organizuju različite vrste manifestacija u čast na Srbe. Kako bi i simbolično iskazao čast tom najmanjem, a najhrabrijem savezniku u Prvom svjetskom ratu, predsjednik Wilson je naredio, i to je prvi takav slučaj u čitavoj istoriji Sjedinjenih Američkih Država, da se 28. jula 1918. godine zastava Sjedinjenih Država koja se nalazi iznad Bele kuće, na Jaravu iznad Bele kuće, spusti i da se umjesto nje čitavog dana istakne zastava Kraljevine Srbije. To je bio prvi takav slučaj u istoriji Sjedinjenih Američkih Država, ponovljen je samo još jednom do naših dana, naime 1921. godine u čast Francuske na Beloj kući je bila istaknuta, umjesto američke zastave, francuska zastava. Također, ubrzo po okončanju Prvog svjetskog rata, na Versajskoj mirovnoj koju je prisustvovala i u kojoj je aktivno učestvovala i delegacija Kraljevine Srbije kao zemlje pobednika, francuski ministar spoljnih poslova izgovara jednu vrlo značajnu rečenicu. On naime podsjeća svoje kolege, ministre spoljnih poslova država saveznica, i kaže, kada se jednog dana bude pisala istorija Prvog svjetskog rata, njeno najslavnije poglavlje nosit će naslov Srbija. I bilo upravo. Srbija jeste bila najmanji po broju, ali zaista najhrabriji i najdosledniji saveznik u Prvom svjetskom ratu. Kao što je ambasadorka rekla, stradanje u Prvom svjetskom ratu u našem slučaju bilo je strahovito. Stradalo ukupno 28% stanovništva Srbije, od čega oko 60% aktivnog muškog stanovništva. Zemlja je bila potpuno razorena i mi danas još uvek osjećamo posledice stradanja u Prvom svjetskom ratu u demografskom smislu i u kontekstu uništavanja materijalnih i kulturnih dobara. Sve ostale zemlje, učesnice Prvog svjetskog rata, saveznice i protivnice, imale su znatno manje od 10% žrtava civilnih i vojnih među svojim stanovništvom. Srbija je, nažalost, imala 28% žrtava. Srbija se opredelila da tokom Prvog svjetskog rata da doprinos oslobođenju svoje braće, južnoslovenske braće. I to je učinjeno na taj način što je konačno realizovana jugoslovenska ideja o kojoj su pripadnici političkih, intelektualnih i kulturnih elita naših naroda maštali decenijama pre toga, da bi 1. decembra 1918. kući Kasmanovića, tadašnjem privremenom dvoru, bila proglašena kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno od 1929. kraljevina Jugoslavije. Pominjem hronologiju Prvog svjetskog rata kako bismo se zajedno podsjetili. Sa druge strane, podsjetio sam vas na neke od važnih citata, važnih svedočanstava stranaca koji su svedočili o dešavanjima, velikim dešavanjima na Balkanskom, Solunskom frontu, na Srpskom frontu. I također pokušavam da u ovim trenucima ne budem samo profesionalni istoričar, da pre svega budem pravnuk solunskog ratnika Đorđa Ristića, mog pradede koji je stradao u borbama na Solunskom frontu i koji počiva zajedno sa još 7441 junakom na srpskom vojničkom groblju u Zitiniku. I gledajući ovaj dokumentarni film, pokušao sam da prizovem lik svog pradeda. Nisam imao prilike da ga upoznam, poginuo je nakon pre nego što sam se ja rodio. Nažalost, ne postoji ni jedna sačuvana fotografija i mi ne znamo kako je on izgledao. I vrlo često, gledajući dokumentarne snimke ili gledajući stare fotografije u muzejima, u literaturi, u arhivskoj građi, pokušavam da prizovem lik svoga deda, odnosno svoga pradeda. Pripadam, i to ću podeliti sa vama, jednoj od brojnih porodica sa našeg podneblja, koja je u svakoj generaciji u 20. veku učestvovala u nekom ratu i stradala u nekom ratu. Moj pradeda, Đorđe Ristić, oženio se neposredno pred početak Prvog svjetskog rata. Njegova supruga ostala u drugom stanju, on je mobilisan,
Učestvovao je u bitkama u Prvom svetskom ratu i strata. Imali su sina, za koga on nikada nije saznao da ga je imao. To je bio moj deda, koji se oženio neposredno pre Drugog svjetskog rata sa mojom bakom. Prvo su dobili sina, koji je umro kao beba. Imao je upalu pluća, nisu imali lekove i on je umro baki u naručju. Nakon toga su dobili moju majku u maju 1944. godine, a deda je poginuo u bici za oslobođenje Beograda u oktobru 1944. godine, kada je mama imala svega 5 meseci. Baka je ostala udovica u svojoj 21. godini, kao i prabaka, u istu godinu. Bila je udovica punih 74 godine. Umrla je prošlog novembra, u svojoj 95. godini. Nikada nismo saznali gde je grob našeg deda koji je stradao u bici za oslobođenje Beograda. Ja sam opet 1991. i 1992. godine na odsluženju vojnog roka bio u ratu u Hrvatskoj. Moj otac opet kao rezervni oficir bio mobilisan i bio u ratu. Dakle, 4 generacije u jednoj porodici i 4 rata. Dvojica se nisu vratila iz tog rata, odnosno iz svojih ratova. Nas dvojica mlađih smo se vratili iz tog rata. Iz toga čini mi se da povest o Prvom svetskom ratu, i vraćam se na temu ovog našeg večerašnjeg susreta i na ove velike dane u čistogodišnjice pobede u Prvom svetskom ratu, a to je 11. novembar 1918. odnosno sada već 11. novembar 2018. godine. Dakle, Prvi svetski rat predstavlja zaista preloman moment u istoriji ljudske vrste, u istoriji sveta. On predstavlja prelomni moment u istoriji svih naših država, pre svega država na Balkanskom poluostrvu, ali i prelomni moment u istorijama brojnih naših porodica, budući da svako od nas ima potomke koji su bili savremenici Prvog svjetskog rata, bez obzira da li su bili civili ili su bili prinuđeni da svoju domovinu brane oružjem. Ove večeri želim da se setim nekih velikih heroina, naših zajedničkih predaka, koji nisu svoju domovinu branile oružjem, ali su je branile ljubavlju i požrtvovanjem. Dajem primer Nadežde Petrović, velike slikarke i velike bolničarke, koja je stradala u Valjevskoj vojnoj bolnici od posledica begavog tifusa u aprilu 1915. godine. Dajem primer i Jelisavete Načić, velikog arhitekte, prve školovane žene arhitekte u Srbiji, rođene one iste godine kada je Srbija stekla nezavisnost, 1878. Žene koja je diplomirala arhitekturu na prelazu 2 veka, u prvoj generaciji arhitekata 1900. Žene koja je projektovala divna zdanja u Beogradu, poslednji čuveni slavoluk na Terazijama, na kome je dala da se ispiše nakon pobede srpske vojske u Balkanskim ratovima, još uvek svi su narodnici nisu slobodni. Zbog tog natpisa, odmah po okupaciji Srbije 1915. godine, Jelisaveta Načić bila uhapšena i poslata u jedan od zloglasnih logora za internirce u Nežideru, u kome se našla sa oko 15.000 srpskih intelektualaca, sveštenika, učitelja, profesora univerziteta. U tom istom logoru bio je Geca Kon, u tom istom logoru bio Milutin Milanković. Dakle, Prvi svetski rat su obeležili neke velike žene, koje nisu, ponavljam, uzele oružje u ruke, ali su činile sve što su mogle da spreče stradanje, da umanje obim stradanja i da svima, bez obzira na naciju, bez obzira na uniformu, jezik, veroispovest, pomogu u tim traumatičnim momentima. Iz toga, privodeći kraju polako ovo izlaganje, voleo bih da ovo večer svi zajedno posvetimo sopstvenim precima, dakle, sopstvenim bakama i dekama, ili prabakama i pradekama, u slučaju nas nešto mlađih, koji su bili savremenici i učesnici Prvog svjetskog rata. Da pokušamo da sećanje na njih očuvamo u potpunosti. Da ono što smo čuli u ovom dokumentarnom filmu, kada je bilo reči o Živojinu Laziću i kada ste videli one divne i veličanstvene snimke njegovog penjanja na Kajmakčalu u 83. pa posle u 88. godini života, kada je rekao da su to njegove nove bitke protiv zaborava. Na nama, budući da živimo u miru, jeste obaveza da vodimo bitke protiv zaborava. Čitajući, pamteći, čuvajući uspomen, slaveći one pretke koji su dali život za našu slobodu, budući da mi upravo i dan danas uživamo tu slobodu koja nam je davala svima zajedno 1918. godine na čitavoj teritoriji Evrope.
Zbog toga je ovo okupljanje ovde, u Skoplju, u ovom divnom, lepom gradu među prijateljima, posebno dragoceno, zato što je i Skoplje puno postradalo u Prvom svetskom ratu. I Makedonija, takođe. Ovde su vođene neke od najveličanstvenijih bitaka na evropskim frontovima u Prvom svetskom ratu. Dakle, na nama ostaje da pamtimo, da otrgnemo od zaborava, da ne dozvolimo da zaborav učini ono što je neprijatelj pokušao da uradi, a to je da nas poništi sve, da nas izbriše iz istorije, da nas progna iz pamćenja. I to jeste velika odgovornost svih nas. Svakako nam je lakše nego našim precima. Mi ne moramo da se borimo protiv neprijatelja, mi neprijatelja nemamo, imamo samo prijatelje, ali postoji onaj zaborav koji ima imanentan svima nama, kao ljudskim bićima, i vreme nosi zaborav. Ostaje da vidimo da li ćemo biti jači od vremena, da li ćemo pobediti mi, potomci svojih predaka, da li ćemo sačuvati njihova imena, da li ćemo sačuvati njihove likove na starim fotografijama, da li ćemo sačuvati predmete koji su ostali za njih, da li ćemo sačuvati uspomenu na njihov podvig, na njihovo herojstvo i na njihovo neverovatno rodoljublje, na lekciju, istorijsku lekciju koju su nam održali. Svi zajedno, poput Čika Živojina Lazića, a videli ste ga, do kraja života, u narodnoj nošnji, sa šajkačom na glavu, svevremen, a istovremeno običan, seljak, neškolovan, a izuzetno hrabar, častan i dostojanstven do poslednjih dana svog života. Još jednom vam od srca hvala na vremenu koje ste odvojili do večeras, budete u ovom divnom prostoru Makedonske kinoteke. Još jednom hvala na divnom gostoprimstvu i verujem da ćemo ove dane, ili nadam se ili volim, da ćemo ove dane do 11. novembra nekako svi zajedno i u svojim domovima i kroz različite manifestacije, različite programe posvetiti našim precima koji su tako slavno izvojevali slobodu i doneli mu tu slobodu 11. novembra 1918. Hvala vam još jednom. Pre početka ovog događaja bio sam upitan da li postoji mogućnost za postavljanje pitanja, tako da ukoliko imate bilo kako pitanje, stojim na raspolaganju i pokušat ću da ponudim odgovor. Izvolite. Ja bih htio samo ovaj procenat od 28%, je to od ukupnog življa ili... Ukupnog. A kada govorimo o muškarcima, o muškom delu populacije, 60% aktivnog muškog življa. Htio bih da podelim sa vama još jedan detalj iz svoje biografije. Ja sam služenje svojeg vojnog roka počeo ovde u Skoplju, u tadašnji kasarni Maršal Tito. Bilo je to u septembru 1991. godine i onda su nas jedno veče obavestili da 15 vojnika treba da bude poslato u Hrvatsku, u rat. I rekli su nam da, prvo su pitali da li se neko javlja. Javio se samo jedan dečko koji je bio iz Hrvatske i koji je unapred rekao da kada bude došao dotle, da on želi da ide u Hrvatsku, budući da odatle potiče, da su mu tamo roditelji, da mu je tamo dom. I jednu trenutku sam ja osetio da me je neko gurnuo napred, da istupim iz tog stroja. Danas znam da je to bio moj pradeda. Ja sam istupio iz tog stroja, samo smo nas dvojica istupili. Oficiri su nas pogledali, potom su odredili još 13. Dobili smo 5 minuta da se spakujemo i krenuli smo te noći put Hrvatske. I taj moment, kada osetite da je neko iza vas i da vam kaže da je potrebno da branite nekoga i kada fizički osetite da vas je neko gurnuo da učinite taj korak napred i da istupite iz stroja, da se javite, je nešto što pamtim još uvek, iako je evo prošlo od 1991. godine, sada je 2018. dosta godina. I to je ta iskonska, čini mi se, potreba svih nas, svakog od nas, bez obzira na naciju, bez obzira na veru, na prezime, na istoriju, na prošlost, da branimo svoj kućni grad, da ne napadamo tuđe, da ne otimamo tuđe, da ne uzimamo tuđe, da branimo svoje i da su uvek prijatelji i komšiji nađemo
u nevolji. Tako da je za mene svaki dolazak u Skoplje, ja vrlo često dolazim, i posebno divljiv, i posebno drag, pre svega zato što dolazim među brojne prijatelje, i Makedonce, i Srbe, i uvek se radujem svakom dolasku u Skoplje, a ovaj moment iz svoje biografije poželeo sam da podelim s vama iz prostog razloga što je na neki način vezan i za te naše ratničke, porodične